Zovu me hitno po ratni raspad. Srpsko-albanski odnosi su izgleda večita inspiracija srpske kinematografije. I šire. Odnosi sa Albancima inspirišu filmske stvaraoce širom regiona. Teme su različite, ali nekako se tu uvek provuče zabranjena ljubav dvoje ljudi iz politički suprotstavljenih naroda. To je slučaj sa novim filmom Srđana Karanovića koji nosi ime Besa. Ja sam želeo da bude nostalgičan, da bude jedna priča iz starog vremena, da nas podsjeća na neke priče koje nam pričaju neki prijatelji, možda deda i baka, o nekom događaju koji se nekad desio. Vremena se menjaju, stavovi se menjaju. Već 10 godina smo u 21. veku i dominantno političko raspoloženje u Srbiji prema problemu Kosova i albanskom pitanju se menja. Ali taj odnos, taj sudar kultura, kako neki kažu, i dalje je zanimljiv filmskim autorima. Usuđujem se da mislim da je bilo premalo filmova u kojima su Albanci bili zanimljivi, važni ili glavni likovi. Pošto mi živimo jedni pored drugih ili jedni sa drugima ili pokušavamo da živimo jedni sa drugima, tako da je to tema koja zaista postoji i jeste to jedna vrsta i sudara dve kulture, naše kulture i njihove koje su verovatno najrazličitije kulture na ovim prostorima. Besa je na albanskom čast, tvrda vera, časna reč. Veoma bitna u ovom filmu. Radnja je smeštena na sam početak Prvog svetskog rata, a zaplet nastaje kada suprug Srbin odlazi na front i ostavlja svoju suprugu, inače Slovenku, da je čuva njegov prijatelj i kolega Albanac. I opet zabranjena ljubav. Ovaj put ipak nešto drugačije ispričana. Možda su vam dosadili hollywoodski blokbasteri, međutim, u tema kojim se bavi film Besa nije novina, srpsko-albanski odnosi. Ali to nije suština ove priče, kako kažu autori, to je jedna romantična, nostalgična priča. Tako da, ako vas zanima šta je napravio Srđan Karanović, pođite 30. marta u beogradske bioskope i pogledajte Besu. Uloge u filmu tumače Iva Kranjc, Mike Manojlović, Radivoje Bukvić, Nebojša Dugalić i Ana Kostovska. Autori su film definisali kao ljubavnu dramu. Ostaje da se vidi da li će ova drama sa neizbežnim sudarom kultura dostići, na primjer, slavu filma Pre kiše makedonskog reditelja Milča Mančevskog. Za Mondo, Milica Mančić. Miki Manojlović i Iva Krajnc u filmu Srđana Karanovića Besa. Premijera 30. marta u Sava centru.